पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो बारग'लांदों सासे आइजो दायनिगिरि बे सोमोनांथाव जाथाया नुजाथिदों बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव देहा आनजाद खालामनो लाबोनाय समावनो खारग'लाङो दायनिगिरिया मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि बाहुबारि पुलिसा मानास हमस्टे मुंनि गंसे लजआव संदाननानै आइजो देहा फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै सिख्लाखौ हमदोंमोन दिनै बिसोर सानैबो आइजोखौ पुलिसा देहा आनजाद खालामनो थाखाय डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव लानानै फैनाय समावनो पुलिसनि जिम्मानिफ्राय सासे आइजोआ खारग'यो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नाय आइजोखौ पाठशालानि होननानै मिन्थिनाय जादों पुलिसा खारलांनाय आइजोखौ दासिम नागिरनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय संदाननानै दासिम दिहुननो हायाखै मेडिकल কৰি আৰু মই গুচি যাম একেলগে পিছত ছোৱালীটো কৈছে বাইদেউ পানী খাওঁ মাথাটো ঘূৰাইছে ভয় লাগছে মই 2 বটল পানী কিনি দিছোঁ একেলগে থিয় হৈ আছোঁ ডাক্তৰনীক ফোন কৰিলোঁ ডাক্তৰনী বাইদেউ কৈছে 10 মিনিট পিছত মই গৈ আছোঁ আপুনি থাকক তেনেহ'লে পানী কিনি দিছোঁ 2 বটল একজনীক চাহ খালোঁ বাইদেউ চাহ গ'ল হস্পিটেলৰ সন্মুখৰ ঘটনা এইটো তাৰপিছত এই সৰু কিবা পৰিস্মিতা তাই মানে একদম দৌৰি আছে একজনক মই ধৰি আছোঁ মই লাষ্টত মানুহবিলাকক চিঞৰি আছোঁ এই দাদাসকল এই মৰিটো কেঁচু ছোৱালী ধৰি দিয়ক চব দোকানীবিলাকে ওলাই দৌৰি আছে হস্পিটেলৰ ষ্টাফেও দৌৰি আছে তো চাওকচোন মোৰ এতিয়া চাকৰিৰ কথা আছে আৰু এই দুজনী ছোৱালী মই ধৰি আছোঁ যিজনী ছোৱালী পঢ়াইছে কি কিবা কি লেখা আছে বা পুলিচ আহিছে তাহোন কিবা হেৰি কোৰ্টত গৈছে আসামী লৈ গাড়ীখনৰ পৰা মোক নমাই দিছে বাইদেউ মেডিকেল কৰিব আগে পিছত আহিয়ে থাকোঁ দুজন তাই দৌৰি আছে একদম আৰু এই মই ধৰি আছোঁ অংকিতা দাসনাৰীয়ে তাহোন কোৰ্টত গৈছে আসামী লৈ আসামী আনিছে না কোৰ্টত গৈছে মই একেলাই দিছোঁ চাব এতিয়া বিচাৰি আছে গাঁও চব গৈছে এতিয়া মই উপায় নাই মচলপুৰ থানাত আমাৰ আই চি বাইদেউক ফোন কৰিছোঁ পিছত কৈছে আপুনি হেৰি কৰিব নালাগে কান্দবা নালাগে মই গোটেই হস্পিটেল কি কেছ হৈছে ছোৱালীজন কি লজত নে কিবা হোমষ্টে তাৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাইভাৰে এইবিলাক চব জেলত লৈ গৈছে এটা হোমষ্টেত আহিছিল কিমান ধৰিছে টোটেল কিমানজন ধৰিছে ধৰা ছোৱালী দুটা আৰু এই ড্ৰাইভাৰটো আৰু ল'ৰা দুটা পলাইছে তাৰে পৰা পলাইছে নাপাল আমি দেখা মই জানে ডিউটিত মই ৰাতি জানে আৰু ছোৱালীটো আজি মেডিকেলৰ পলাইছে 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पीकिंग कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन